Ассаламу алейкум. Камбар спорт каналынын жалпы көрүүчүлөрү. Мынакей бүгүн Катар мамлекетиндеги аквапаркка эс алганы келдик. Бул жерде мына өзбекстандык досубуз Жабахир экөөбүз келип, бул жактагы аттракциондорго, слайдтарга түшүп жакындан көрөлүп атабыз. Буюрса биз менен болуп туруңуздар. Могу жерде турган мына слайдтардын баардыгына түшүп, бул чувство кандай экенин чогуу бирге байкайлы. Бул детский бассейн экен. Жаш балдар үчүн. Оно Кинг Кобра. Кеттик ошол Кинг Кобрага кет. Кинг Кобраны барып көрөлү. Ошол аябай кызыктуу. Мынакей туугандар, азыр Жабахир экөөбүз могу жерде Кинг Кобра деген слайдты көздөй баратабыз. Аябай бийик. Видеодон кыска көрүнүп калышы мүмкүн, кичинекей көрүнүшү мүмкүн, бирок 8-9 этаждын бийиктигинен дагы бийигирээк кайбы. Жерден аз түшөбүз дейт көздөй. Аябай узун. Үстүнө көздөй чыгалы Жабахир анда, кет. Мынакей Жабахир экөөм. Сүйкүн аткан видеого тардайм. Үкөң болсо кам жакшы экен да, ушундай көтөрүп, жардам берип, кам, а? Үкөм да. Мына биринчи жолу келиапсың, кандай мына чувство жакшымы? Караңгы экен ичи. Мынакей таза жылаандай болуп эле, өзү аталып тургандай, Кинг Кобра аталгандай эле. Баягы ирелип үстүнө чыгып кетип экенсиң. Алдыбызда дагы 20 адам бар экен. Шöyle koyun ha. Tutturalım. Kinг Kobra'dan köz. Karol Kobra'dan. Yaxşı qarma ya. Ana! Qatqarma, qatqarma. Toqla. Oh. Thank you, brother. Qanday bo'ldi ku? Qatı ekan, qatı. Oha, ya. Shum yaxshimi? Tozami ishim? Ana ino, mana shu vashu qo'rqib ketdim. Bunaqay kobralarning qaroruna tushib chiqib, ono yerdagi sar bo'lib turgan dag'dan bundan biyik yerga borib tushamiz. Boshqa slayd bor. Al jag'dagi o'ta qiziqdi. Ketdik ana shu yoqqa. Bu yerda basseyn bor ekan. Bunaqay hozir akvaparkning eng ustundagi anakonda degan jag'ina tushgan aradamiz. Bu yoqqa o'tyapti.
bu yoqqa qaraysan, beri qaraysan uka. Qarayman. Okay, okay. Qancha oldiga men o'tiraman. Video tartib ketayin, ha? Qani? Like this. Hey, uka, ketdik endi. Bu yoqqa chiqarasan, bu yoqqa. Kirgis. Kirgis. Wait, Hey, uka. Tayyormisan? Ya. Chekdan tushamiz hozir buyursa. Ishlab turing. Bo'l. Ketmaymiz uka. Saymas. No yerda attraksionda. We can go. Hello, hello. Let's go, let's go. We can go. Ask, ask. We can go. Hello. We can go. 1, 2, 3. Qarma, qarma, qarma. Panas. Kira kayak yoga. Wah. Atraksiyon da qoldi shunda. Nek adam ekan? Boshqa boshqa Ketdi uka. Yaxshilab qolma. Yo'q. Sen topib oldingmi? Biz bitta joyda aylanamiz menimcha. Yo'q qilishga. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me.
our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed who I was to put you both first, but now I give up. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to feel the world around me. Had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. I had good intentions and the highest hopes, but I know right now that probably doesn't even show. Go easy on me, baby. I was still a child, I didn't get the chance to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. Мынакей достор, бүгүнкү саякат чындыгында өтө кереметтүү болду. Чындыгында баягы адреналинди бул жерден сезе алдык. Ушунчалык баягы иштеги буктар, чарчагандар, стресстер бардыгы чыгып кетти. Сондуктан баягы иштегенден кийин ойногонду да билип коюш керек. Буюрса жакшы, мынакей. Шуну менен биз эми үйдү көздөй кетип баратабыз. Келгенибизге 2 saat болуп калды. 2 saat ичинде көп жерлерди көрдүк. Буюрса дагы келебиз.